Kinong yalam jongka Khasi Student Union, North Khasi Hills District Unit. Henne kesengi gilalit ban khangno ya ka jing perung kerteng nakabanta u adhar kabalayat Syaprang mentala Shibnaitam ha State Bank of India Nongpo branch. Hakani ka jinglit khang jongka KSU ban perung kerteng nakabanta u adhar lalam khmat dau ba lambok rembai General Secretary lembat ki dkhot jongka seng. Uba rembai ulai thu baka seng kalalit ban khangno e ka jing perung kerteng nakabanta u adhar hakate ka bang kalalong halor kanong rem bakaladon ka jing perung kerteng nakabanta ki breu ki badai nakajalla Assam. Ki bomdei hok banwan banle u adhar na Meghalaya. Henry hapo kani ka SBI bank pan kala perung kerteng yakti ki breu na Assam la palat cispa ngut EA katkum ka jing tip jongka seng. Ulo ongru baka seng kala persyajur yakane kadai halor kanong rem ba kadon ka kabala pelong yakti ki breu na Assam banwan perung kerteng yalade hena Meghalaya ompat nakajalla jongki. Namar kanong rem kalong baka Assam kamsyam la pediang lane ban simkhia banle u adhar. Henry kala simkhia tang nakbanta banle ya un National Residential Certificate. Ubalong ru kajing itu bakarpang ya ki breu ki basong basa jong kate gajela. Ka KSU kala pempauru ya kajing sokhia halor kane kajing perung kerteng adhar dakane ka bang kabalale daka utility agency. Bat kala pempauru ya kajing suba kabajur bakite ki breu na Assam kila perung kerteng adhar yalade na Meghalaya kala banlong baka Assam hi kamsyam la priang yaki hapo kan National Residential Certificate. Bat kane kala banlong ru ba kite ki breu kimdei ki noksong try ki bapura jongka Assam. Nakaliang ka KSU kan salik ru ban ujor yakane Syau Deputy Commissioner Jongkari Boy District. Ketum yo nyutip dengi babon ni kidi noksong jongka Assam. Wan le banyo le adhar ne po SBI nongpo. Dia akan sking la ohar ne po SBI nongpo. Ila banjo ikmat bagi noksong jongka Assam tuan le adhar ne po ne po nongpo SBI. Dia kene layo sange di beri guna Assam le adhar ne baku ma fitip ki noksong jongka Assam menta tidak boleh soalnya kena NRC. Jadi kini bawan hang ni stu hi kini ki ta ki illegal baki bi alat apo Assam kada ki wan le hang ni terlong kada itu bolong illegal. Banyo adhar kinong Assam ya menta. Di ngila persenge hang ni apo SBI. Nak kada sai baki persenge sendon ki bru kinong Assam ba perlu adhar hang ni bat kabaru tolong ba nakaliang du agensi ula pahak ni wan le adhar hang ne nakaliang bajong song Assam ka don dispa ngot kini dispa ngot in file by RTI in so I complain so bisi ba day no ban delete no kini kinong song kinong Assam wan le adhar ko Meghalaya.